laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. usalli wa usallimu ala habibi qulubina wa nuri basarina wa tibbil fuadi muhammadin rasulillah wa ala man salaka ila tariqihi ila yawmi ddin. أيها الإخوة أحييكم تحية إسلامية تحية أهل الجنة تحية يوم يلقونهم سلاما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد جولde no ɓe makri noon e o radio city fm 88.1 wonɗo koloma ɗo e nde ñalade ɓurde moƴƴude ñalade ɗum ko yawmul jum'a. hande aray ko noon eɗe wondi ɗo inchallahu aray ko min mouhammadoul amin ibnu abdoulaziz badji binaɗo kaytun teba kubi alaɓe yaltuɗo kulliyatu da usuluddin aljamiatul islami almadinatu munawwar haray wonɗo konakri ɗo fewn ɗo haray cheikh mouhammad julde baña joganiɓe ɓen o ɗi programme Bayaana technology service kamɓe jogani en ɗum ɗon inchallahu haray yewtere nde wonande yewtere nde on daroyay ka laawol kisal on tinay si Allah jaaɓi haray no ɓe makri noon e ko fi nawnare nden ande o nawnare joni ɓe wi nawnare nden taw ko wiyete nawnare kon nawnare ko tagu e ko Allah lanɗo goto on tagui no Allah tagiri en noon ko noon Allah tagiri nawnare seehe ko noon Allah lanɗo goto on tagiri nawnare joni noon ko fi on ɗum Allah lanɗo goto on tagiri nawnare Allah tagiri nawnare ko ibtida an lil mujtama ko jarabuye e telem fi jama on darndagol jama on saabu Allah lanɗo goto on o daali ka suratul insan to qala jalla wa ala inna khalaqna al insana min nutfatin amsajin nabtalihi fajalnahu sami'an basira menen min tagui neɗɗanke min taguimo e toɓɓere jillodirde nabtali fiyo min jarribomo o jarribagol al ibtila hino jogui dararu wa surur fof hino jogui ko lorrata jarabuye bonɗo no jogui jarabuye moƴƴo ko si moƴƴo on heeɓi neɗɗanke o weltora si bone on heeɓimo o ana ɗum noon no jeeya e nde nawnare jarabuye on jarabuye yen andu tun ɗi ñabbuli ko Allah lanɗo goto on tagui ɗi al amradu min khalqillahi jalla wa ala ko tagui Allah yusallitu allahu ala man yasha Allah lanɗo goto on adday o eltay nawnare nden e kala mo yiɗi e yino nawnare nde woniri no erno fi on ɗum ibtila an lil mujtama fi yo jarabuye darndagol jama on liyamisa allahu alkhabitha min attayib fi yo Allah lanɗo goto on sennidir ko tuuni kon e ko laaɓi kon ko ɗum si imam albasari wi o wi ma nasala albala'u illa bi dhanbin albala'u jippota ko yimɓe so wona bakkatu o wi ma rufi albala'u illa bi tawba albala'u ɓantetake nambara iwata e yimɓe so wona ɓe tuuba ɓe rutto e Allah on faami ko meɓe tuuba ɓe rutto e Allah si ɗum iwa o albala'u nde nawnare noon ɗum heeɓi boyi hiɗen arde waɗen e misal e annabajo Allah o inneteɗo ayyuba alayhi salam qissat ayyub nde yewtude fi ayyuba ayyuba ko hombo woni ayyuba ko annabajo Allah ibnu isaqa wi ayyuba kana rajulan min ar-rum ko gorko jeyanoɗo Italie italiyankojo wonno ima ayyuba mo inne ayyuba bun musi bun zara bun ais aw bun is bun isaqa bun ibrahim al khalil kanko annabi ayyuba waqila wi'ama kanko e nene makko ko bintu lutu ko ɓiɗɗo annabi lutu wonno e nene makko nene annabi ayyuba annabi ayyuba ben makko no inne musi soro makko no inne zura manta soro makko no inne is manta soro makko ko ɓiɗɗo annabi ishaqa ko ɓiɗɗo annabi ibrahim kanko ayyuba alayhi salam jalla wa ala o wi kal qur'an wa ayyuba id nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin
fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa ataynahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Ibnu Asakir o wi o yeeti en ka laawol tariqul kalbi imamul kalbi o wi ko attanulede e ɓiɓɓe baba adama ɓen ko Idrissa hikki Nuh hikki Ibrahim e Ismail e Ishaqa e Yaquba e Yusufa e Lutu e Hudu e Salih e Shuaib e Musa e Haruna e Ilyasa kañum e Alyasa ɓe wi Ayyuba kana rajulan kathirul mal ko gorko joginoɗo jawdi wonno annabi Ayyuba hewnoɗo hari mo jogui golloɓe boyi mo jogui leyɗe boyi e ndi leydi nokkure ka o wonnoɗon no inne i hawran on faami o heɓi jawle boyi Allah o lanɗo goto jarribimo obtuliya fi jasadi Allah o lanɗo goto jarribimo ɓandu makko ndu o heɓi lette none albalaw rewi e hoore makko kanko annabi Ayyuba walam yabqa min udun ala tere luttuɗum ko heddino e ɓandu makko no fof salimun ko hisi so wona qalbu wa lisanu ɓernde nden tun e ɗengal ngal hisuno e annabi Ayyuba sayh on tuma Allahu jalla wa ala o sifi wo annabi Ayyuba ko aade muññiɗo ɗum e ɗum mum konko heɓi mo fof tawi himo wonde muñal himo yondini himo janto inde Allah jemma e ñalorma bimbi e kikiɗe nawnare nden juuti ha ɓandu ndum faɓa in qata anhu nas yimɓe ɓen fof acci dogimo terti annabi Ayyuba walam yabqa ahadun hawlu hay goto luttani takko makko siwa zawjatu so wona suddiɗo makko on debbo makko on tun o wonduno e mum hay ɓiɓɓe makko ɓen fof dogimo musidal makko ngal fof dogimo hakke ko nawnare nden tiiɗi ko ɗum sinulaɗo Muhammad sa sallam maki asaddu nnas e bala an al anbiya summa salihuna ko ɓuri tiiɗude sattude yimɓe ɓen ɓurata heɓude tampere yimɓe albalaw e yimɓe ɓen ko annabaɓen e moƴƴuɓe ɓen ko noon e nawnare nden heɓiri o annabajo annabi Ayyuba sabuna neɗɗo ko embere dina makko kan Allah lanno goto jarribotomo ko ɗum si o karama kojo imam Humaydi o wi wo e Ayyuba o wonduno e nawnare nden 18 sana duuɓi 18 imamu Sadi o wi o tampi kanko annabi Ayyuba tampi ha ta saqatalahamu tengum fof watti taƴude yanaka leydi hatta lam yabqa illa al azmu wal asmu heddanoki hande kadi so wona ƴiye ɗen luttuno e makko nawnare nden satti ha debbo makko kana tati birramad tufrisuhu tatahu debbo makko on nawnare nden sattiri annabi Ayyuba o watti addoyde ndondi o hibba ley annabi Ayyuba waalo ka hoore ndondi falamma taala ɓay ɗum ɗon juutiri noon debbo on warri no ga juuti ñande goo debbo on inni inni moodi an law da'awta rabbaka la faraja an ka sa tawi no a torino joomima hani torade joomima no o sansane ɗum ɗo tawi ko e hoore ndon ndin si oya hibbi oya waalo hoore ɗum hakke ko tampi on tuma ɓay annabi Ayyuba immi e toragol Allah o wi allahumma bi izzatika la arfa'u ra'si abadan hatta tuksifa anni Allah mi ɓantata hoore ande a ittanami nde tampere ɗo on faami ɓe wi ñande goo musidal Ayyuba ngal ɓe ari hiwragol mo ɓay ɓe ari hiwragol mo falam yastati'a an yadnu minhu min rihihi uurengol ngol jaɓali ɓe wawa ɓattade mo worɓe ɗiɗo goo e siɓɓe makko ɓen inni ɓe wi wo
law kana allahu alima min ayyuba hayran mabtalahu si tawino allah lanɗo goto no anduno e ayyuba moƴƴere o heɓata no sifande he nawnare nde heeɓi ɗo jarribo tan hokka moɗum ɗo e o tampi ayyuba ɓanti guite ɗen daarimo on faami ha nde ñande o aani ha o heɓali sifa nden ande ha hande o ɓanti o tori allahu subhanahu wa taala kanko ayyuba o tori allah o tori allah o tori allah ha allahu lanɗo goto innimo urkud bi rijlika hadha muhtasalun baridun wa sharabun naam naam ay idribil arda bi rijlika dampir leydi ka leydi ɗon dampir koyngal ma ngal koyɗe ma en allah yamirimo ɗum allahu lanɗo goto pulliti ɗon ndiyan ɓuɓuɗan allah yamirimo yo looto ndiyan ɗan o yara ndiyan ɗan o looti ndiyan ɗan o yari fa adhaba llahu anhu ma kana yajidu allah ittanimo ko wonduno ko nawnare nde min alamin wal adha musendi e tampende fop e nawnare nde fop allah ittanimo e ɓandu makko ɗum fop kene e gunɗo nder e ɓaw fop selli allahu lanɗo goto on wattitanimo ɗum ɗon fop jellal allahu lanɗo goto on sellinimo moƴƴini ɓandu makko ndu ha allahu lanɗo goto on okkimo kadi jawdi ɓeygure makko nden arti e allah okkimo ɓeygure goo ɓeyditi e ɓen ɗon allahu lanɗo goto nemini ɓe aduna e lahara ko ɗum si tawi woni jalla wala wa ataynahu ahlahu wa mislahum ma'ahum wa awwadahu llah allah lanɗo goto lontinanimo ka aduna e ka lahira fop moƴƴere jawma daali rahmatan min indina ko yurmede immorde ka amen sen jalla wala wi wa kasafna ma bihi min durrin rahmatan minna bihi wa ra'fatan wa ihsanan wa dhikra lil abidin on faami min itti lorra wonno kay makko kan e tampere nde fop yurmede amen e moƴƴuki sabu ko moƴƴi amen kon ɗum ɗo ko waaju wonande kala heɓuɗo jarabuye nde nawnare ine ndende coronavirus ko waaju kala heɓowo façon nawnaje ɗen fop ko heɓi annabi ayyuba ko yo waajo ma julɗon allahu lanɗo goto on waɗi annabi ayyuba ko ñemtinal moƴƴal e kala heɓuɗo jarabuye nawnare annabi ayyuba no ɓurimo e tampere fa sabara wahtasaba o muñi o heɓɓi hatta farraja llahu anhu ha allah ittanimo ɗum ɓe wi annabi ayyuba o wuuri ɓaawa ɗum ɗon kañum kadi sabiina sana duuɓi 90 himo ka leydi italie ɗon rome ha italie noon hannde allahu akbar a yii ɗon allah lanɗo goto waɗi annabi ibrahim ɓay ari on tuma o jokki annabi ibrahim kanko annabi ayyuba allahu lanɗo goto on addanimo faraj o moƴƴini fi makko ko hulɗo allah o ɗoftimo allahu lanɗo goto on moƴƴinay fi makko ko ɗum si jalla wa ala wi inna wajadnahu sabiran fa ni'mal abdu innahu awwabun minen min tawno e annabi ayyuba ko muññiɗo moƴƴi yo jiyaɗo ko o ruttoto ko o rutti e allah wiyama ibnu jarir o filli kañum e ulama ɓe wi wanna ayyuba alayhi salam ɓay ayyuba mayde nden heeɓimo fewde o feƴƴinta kanko annabi ayyuba tawi o heeɓi duuɓi 93 ko duuɓi 93 o feƴƴiniri allahu akbar hari o heeɓi duuɓi ko ɗum waɗi so ɓeyni allahu lanɗo goto on waɗoyay yawmal qiyamati kanko annabi souleymana ko hujja e telemma kala patron ɓe ɓen fop e lamɓe ɓen fof e patron ɓen fof annabi yusufu ko hujja e telemma kala jiya ɓen fop annabi ayyuba kala heɓuɓe jarabuye nawnare ka aduna fop annabi ayyuba
ko hujja e hoore maɓɓe nam halletno Oustaz allahu lanɗo goto waɗi annabi ayyuba feƴƴini o lontini ɓiɗɗo makko inneteɗo hamil on ɗon kañum kadi inneteɗo busra busri ɓenni ko on woni dhulkifli allahu lanɗo goto waɗi on ɗon lonti awa ko ni woniri fitelemma ayyuba seh ka nawnare ayyuba allahu lanɗo goto on ittanimo nawnar nden fes saabu ko tuubi o rutti allah ko o rutti allah ko konon exemple no waɗe wano ɓe annduɗa wonnoɓe ka fammere ɓe tato arnoɓe naati ka fammere hayre ari uddi fammere nden ko honnoɓe gerdinnoɓe yalti ɗum ɗon kadi ko jarabu eno cheikh ko ɗum si hadisa ibnu oumar o filli o wi'i nulaɗo mouhammad sallam ɓe maaki wo yimɓe tato ñande goo hariɓe e voyage ɓe ari ha e fammere e ndiyan e toɓo heeɓi ɓe towri ɓe ari ha e fammere ɓe ɗuwi ɗon ɓe naati ka fammere tun hayre talloyi dow kaaƴi molanangi ari uddi fammere nde ɓayi hayre nden uddi fammere nden tawi goto wawata dimbude nde on tuma noon ɓurɗo ɓe jogade hakkilo wi he allahu lanɗo goto on wawata en dandude ɗo so wona gongugol me en e laaɓal me en ko wannoɗen konko ɗum etteten ɗo on faami ko ma ɗum ɗon si tawi woni wawen hettade ɗo on tuma arano on e maɓɓe immi goɗɗo e maɓɓe o immi o juuli darɗe ɗiɗi o wi'i o do'i ɓay o juuliɗen darɗe ɗiɗi o wi allah hari miɗo jogi mi ƴettuno golloɓe ɓayi allah lanɗo goto o waɗi mi yoɓiɓe lutti goto on ɗon yeehi acci joddi makko ndin ɗo mi ƴetti joddi makko ndin mi remi mi remanimo mi soñi mi sodanimo jawle o aroy ñande goo landitilan tum mi ƴetti jawle ɗen fop mi hino komi hino ɗum ɗo fof ko an jeeyi koko o wi allahumma in alamu anni faaltuha min khasiyatika fa farrij anna allah si tawi woni hiɗa andi komi waɗirno ɗum ɗon ko fi kulol ma dirtinan men ɗum e nde hayre nden dirti seeɗa oya kadi immi ɗimmo immi on ɗon kañum kadi on ɗon kadi ɓa yimmike o wi allah o wi yari miɗo jogui mawɓe ɗiɗo ñande wo ñande mi defanaynoɓe mi addayno tew mi defanaɓe faami fayɓe ɓen fayɓe an ɓen no ɗon e ɓeyguri anden fof kono ko tuma yummage ɓen a ñaami si ɓe ñaama ha ñande goo ɓay mi saggini mi gasi tawi ɓe ɗaani fayɓe an ɓen ɗanaki woni ɗon ha mi huuli ɓe findinde mi ami ɓe findinde ɓeygure anden yatadayahuna min al ju'i iɓe sonka fola heege kono mi jaɓali okkorde ɓe e fayande nde mi jaɓali ɓe yarnude mi okkorali ɓe woni ɗum woni ɗon ha ka takko subaka si tawi woni ɓe finoyi ɓe yari ɓe ñaami si tawi mi okkori ɓeygure ande allah si tawi komi waɗanno ɗum ɗo dankornoɓe e mawɓe ɗum ɗon fof ko sabu ma fi kulol magol fa farriji anna allahu lanɗo goto on dirtini hayre nden kadi ha on tuma ɓe yii asama o wonnoɓe ka nder fammere ɓe joni lutti tammo tammon kañum kadi inni allah ñande goo hari bappa an no jogui jiwo mi yii on jiwo miɗo faalamo ala komi ɗaɓɓirali on jiwo ha mi ƴetti dinar temedere mi jonni jiwo on fiyo men hawto mbaldi jiwo on ari jaɓi mbuuɗi ɗin mi ari e makko tun jiwo on inni ittaqillaha wala tufdil khatama illa bi haqqihi hulo allah wata firto huru ndar nden so wona jommayre hulo allah mi hawtimi me kisam mi huli allah mi accitimo e dinar temedere on few mi huli allah allah si tawi hiɗa andi ko fima mi waɗanno ɗum ɗo kulol ma fa farriji anna
ففرج الله عنهم الله. الله لان غوتون يولدي ناني بي فop fa kharaju be yalti Allahu akbar andi ko golleji mabbe moƴƴidi ko dum do yaltini be ne Oustaz enen kadi hande la ilaha illallah jalla wa ala wi walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha ko Allah wodani inde moƴƴe den tororemo de noddiremo de nawoni Oustaz jalla wa ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila kono yo gomɗimɓe Allah ɓattore Allah ɗoftare e golle moƴƴe ɗen ko welata Allah konko ɗum ɓattortommo so jaɓa so ittana o ko ɗum waɗi nulaɗo Muhammad sallam tawi ɓe duwotono ɓe maka allahumma inni asaluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bi nafsak ɗum nulaɗo no tororayno ɗum kala inde mi torikema tororima kala inde nde innoɗa hoore maɗa mi tororima nden inde wa qala sallam nulaɗo Muhammad sallam maki koyo on jokku ko l'islam o wi kon wata on wa ɓe jokka l'islam ɓen no ɓe wayno yo cheikh Allahu akbar nulaɗo maki man tasabba bi qawmin fa huwa minhum mo nandintini ke yimɓe ɓe garay koye makko daari ko yimɓe woni wadde sa Oustaz mo yiiɗa o no ƴetti ɗuma no waɗi e kine mum ndiyan no sooɗe ala ko ɓe yiiɓe no wadde fof no waɗede l'islamu ari ɓangini ari jinni almuminu la yanjis gomɗinɗo Allah saɓata tunata no salligede ko laabi jeli salligete ñallal ko laabi jelu salligete sallige juule ɗum ɗon fof hiɗen laaɓi julɗo no laaɓi julɗo no laaɓi ɓe wo heɓay en julɓe yo watta yiile ko tuburuttoɗen e bakkatuji men ɗin toroɗen Allahu subhanahu wa ta'ala waɗen ko hani waɗude kon haray waɗali ko waɗatake kon haray waɗali ko wattake kon waɗen ko hani waɗude kon jokken ka dina jarama fota Oustaz l'islam on weltanama watta en sab bonnu jikkuji men ɗin ma honno ronken tubude rutto ɓayru pelletta ko mako ɗon nanen kon ko karamo ko ɓe maki kon ko aldata oɗo albala'u ko sabu bakkatu ko ittata kadi oɗo albala'u ko sabu tubu buye haare jama on no hani wattande yila moƴƴa ɓe tuba ɓe rutto ɓe ɓeyda wadde ko hani wadde kon inchallah yo yimɓe ɓen andu julɓe ɓen yoɓe andu al islam دين الإسلام أنكو استسلام لله بالخضوع له وامتثال أوامره واجتناب منهياته هم فاهمي الإسلام ko jebbilanagol Allah yankinano Allah jogito yamirore Allah nde pottito ko Allah haɗi kon e ko nulaɗo haɗi kon ko ɗum woni l'islam wa gadnaha Allahu ani ta'addi ala nnas Allah lanɗo goto on o haɗi en ɗaɓɓutugol toñugol yimɓe ɓen toñodirgol Oustaz non hande no fewnditi moƴƴa Oustaz o haɗi toñugol julɓe ɓen toñodirgol rewɓe maɓɓe ɓen e jawle maɓɓe ɗen e ɓalli maɓɓe ɗi aradumu amwalumu abdanuhu allahu lanɗo go toon haɗi en ɗum ko ɗum sinulaɗo Muhammad sallam ɓe maki almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa biyadihi akhrajahu al-Bukhari ko mboni julɗo ko on mo julɓe ɓen hisi ɗengal mum ngal e jungo mum gon ko woni julɗo si tawi woni ɗum ɗon e julɓe hisa ɗum e ma ɗengal ma ngal e golle maɗen andu julɗaki fes haraya julɗaki fes nulaɗo Muhammad sallam ɓe maki kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu kala julɗo e julɗo hino harmin hippidirgol ƴiƴe hino harmi jawdi makko ndi e ɓeygure makko nde ɗum no harmi e hoore julɓe haray koye watta yiili julɓe yo watta yiili ɗum ɗo on jarama fota Oustaz haray min weltanike on min jarni on fota yo Allahu subhanahu wa ta'ala on yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi haray yo o newnan e waɗen ko hanuɗe waɗude kon waɗoɗen ko hanuɗe waɗade kon haray mo kala e meɗen yo yiltito e ɗiɗo bakkatuji muɗum ɓayro haray famike ko mako ɗon ɗon kon nam Oustaz awa misal fi golle moƴƴe ndaare o annabajo Allah kadi Yunusa ɓay yimɓe makko ɓen fo yeddi o seytini o yimmi o yalti o haɓani ɓay o yeehi lette ɗen ari ko on ɓen ɗon tun lette ari e saare halkugol Allah yamiri malaikajo yo yiltu lette ɗen lette ɗe yilti e yimɓe makko ɓen o arti o wontide e maɓɓe o noddiɓe kadi ha ɓe fof Allah lanɗugo to naadoyɓe kadina
ɓen yimɓe annabi Yunus yimɓe makko ɓen albalaw heɓunoɓe lette ɗen ɓay ari o yalti lette ɗen ari ɓe inni joni fop yo yaltu ɓe inni hande kadi fop wona yo ɓe ñaamu ɓelle ko hari wona julɓe ɓe inni fof wona yo ñaamu hay ɓeyɗo wona yo muynin bobon ɓeyɗo muyninta ko noon kañum kadi mummunteji ni hay fop wata ñaamu yimɓe ɓen wata ñaamu fop ñaamali fof yon tuma nangue wullugol ɓe wulli ɗon ha ɓe tori Allah ha Allah lanɗo go toon jaɓani ɓe Allah lanɗo go toon jaɓani ɓe enen kadi yo jaɓani o neli Yunusa e maɓɓe Yunusa ari waajiɓe Allah yelti lette ɗen hoore maɓɓe sabu torare ko ɓe tori Allah lanɗo go toon jaɓani ɓe awa nde nawnare la budda lana bil ikhlas wa tawba cheikh ko me laaɓen tuuɓen wa sabru muñoɗen yetten Allah kadi subhanahu wa taala nde nawnare ko ne'ugol nde ardi jalla wala wi wa nabluwakum bisarri wal khayri wa ilayna turja'un wa kana wa'dullahi maf'ula min jarriboto bone e moƴƴere fop kaka amen ga woni ko artoton fodore Allah nde ko golletende ko huwoto ɗum si Allah lanɗo go toon fodi inni hunde waɗay ala wawɗo yiltude ndaare nde nawnare cheikh ko nde nawnare nde annduɗa yitere wawata yiide nawnare oustaz si wona o tigui longi o wawata yiide ndaare hande ɗum no dérange aduna Allah on fermi frontiére ji ɗin fermi hay juuliɗe ɗen joni haray ɗum ɗo hino hulɓini Allah holli en mangural makko ngal kori tuuɓe ruttoɗen ka makko enen e oɗo ko hani koye waɗu ko o wi'i kon wona dartagol ko o wi'i kon la ilaha illallah ɓayru pellet hande adna Allah on fof dérange ke e hunde nde yitere tu wata yi'ude nam si o noon addani en ko yitere yiyata guerden ɗum honno subhanallah yo Allah dan yitere wawata yide sowona longa sina longa ɗum ɗo no tampini fop adna Allah on fof o yii kande iwri ton ka wona wondema kaka miskino ley nde woni e nanngude no yurmi ko dow woni e yurude hara en torki Allah subhanahu wa ta'ala on nawnuɓe ɓen fop yo ɗum ɗo ko waaju no woni amin yo ko waaju molanaɗo e hoore meɗen e nawnali ɓen fof yo Allah on danduɓe amin kande woni toon fof yo Allah o mulinde amin yo Allah on hattiniran en ɗum ni amin ko waɗa e men ɗo jonte ɗiɗi yo Allah nawnan en ɗe jonte ɗo no hewta hara ndewnar nde lanni few ɗum ɗo itte kadi few yo Allah dandu en suuma e tawirde en ni cheikh inchallah nuran ɗum no hulɓini e hoore julɓe ɓen no hulɓini julɓe ɓen nam ɓe acciti dina maɓɓe kan ko hefre ɓe waɗi wo ko ɗum wonɗen e waɗi no yiruɗe wo joni son wattani yiili o daari o yaltiɗo mo yiiɗo wo mo yiiɗon no ƴetti goɗɗum waɗi ka kinal mum ka hewtuɗa wo ko yasoɗo ka hewtuɗa wo joni ko ɗum tun on andi ɗum ɗon nawna ɗum ɗon nawnare nden hulama taguɗo nawnare nde yejjitama ko ɗum ɗo e ɓen sek no yurmi ha feƴƴiti haray ɗum ɗon kadi ko wona e waɗirede ko saabu micro ji ɗin e saabu probléme ji mun ɗin haray ko ɗum woni wona e waɗede kono noon haray tigui tigui on koye en daaru no waɗiren ko laɓɓinta en kon kono noon wona ye en hulu nawnare nden ha yejjiten jooma tagore nde inchallah ko fiyon ɗum Allah waɗiri ɗe nawnaji cheikh nam limaha jaala llahu l amran kon ɗum waɗi Allah waɗiri ɗe nawnaji lil wa'zi wa tadhkira ko fi waajagol en andintina en li kay yattadi nahnu du'afa ko fi en andu en dolna ko en lewɓe kori ko Allah woni dolnuɗo Allah kanko dolni wallahu l aziz wa huwa al qawi ko kanko woni jondole kanko woni tiɓɗo Allah subhanahu wa ta'ala fafirru ila llahi ayuha al ikhwa yaren ka Allah dogen ka Allah si nawnaje ɗen alano cellal ɓurin cellal nafatano few oustaz si tawi no wonano ɗe nawnaje selluɗo andatano tono cellal no woniri kono ɓay Allah lanɗo goto waɗi nawnaje ɗe no woodi daare hande si cellal waɗi modi selluɗo welta to nani nawnuɗo ɗo no ɗofti nawnuɗo tawi mo ɗofti yankini moƴƴaw sa ɓuuri mum ala e yii yimɓe ɓen ko woni e wadde kon subhanallah si tawi nawnar nden ari an faami
si nawnare heeɓi julɓe ɓen nam dandorɗum no ƴette nam ko ndaren qissaji feƴƴuɗi ɗin nam wono oumar bunel khattab nam ɓay waba on choléra on ɓay ari oustaz o wino yoɓe ƴettu dandorɗum nam o wino nam e mo beeyo heƴu nam e ka woni ɗon ha allah walanɗo goto on nam waɗa nawnar nden o tigi dikka o taw naɓude nokkugo nam kono woniri on tuma goɗɗo sahabajo wi nam ene en dogay kodduru e allah on oumar eyo on tuma oumaru inni o firru min qadarillahi ila qadarihi eyo oustaz on mi dogay mi yaha e kodduru e allah mi yara e kodduru e allah non woniri ɓe wi ko hombo ɓuuri jasude yimɓe ɓe seeɗa nam ajazu nnas man ajisa ani du'a allahu akbar ko ronkuɗo wawde du'a on ɓuuri jasude hay ko heɓuma o ko joɗagol tugana han awa ndaare ko heɓuɗen awa ndaare ni ni e konno watten nafata si tawi en du'ali en du'oto no du'orte noon nulaɗo mouhammad sallam ari etike mo jokki lawol nulaɗo ngo waray o ana o huula nawnare ko jon nawnare hulete nawna hulatake ko jon nawnare hulete si tawi woni o tigui nde nawnare heeɓimo ko honɗum o hani du'ade cheikh addana en du'awji ɗum sa ko yo wi'u nam bismillahi alladi la yadurru ma ismihi shay'un fi l ardi wala fi lsama wa huwa sami l'alim jasakumllah khair allahumma tahhir biladana amin wa bilada almuslimina amin min alwabai walbarasi waljununi waljudham wa min maradi coronabis wa min sayyi l asqam inchallah ko ɗum ɗo woni du'a o inchallah mi wowlitaymo kadi inchallah bismillahi alladi la yadurru ma ismihi shay'un fi l ardi wala fi lsamai wa huwa sami l'alim اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الوباء والبرص والجنون والجذام ومن مرض كورونا بيس ومن سيء الأسقام إن شاء الله كن دوني دعاء جابر رضي الله عنه صحابة جنلادو وي نولادو محمد صلى الله عليه وسلم ماكي لكل داء دواء كالا ناونار لك من نودي كنا ندو تاكو allah haɓɓata allah accata jondi ndi haɓɓaki en du'oto allah walanda go toon pottina fa ida asaba dawa'u adda'u si tawi lekki kin heeɓi nawnarde memi nawnarde inchallahu bara bi idnillah o dikkay e dugay allah azza wa jalla addawa'u wa sifa'u kullu min indillahi nawnare cellal e nawnare fof ko ka allah iwri ko kanko hulɓini ko kanko hulete ko kanko du'ete ko kanko dandata e julɓe watta yiili ɗum jalla waala hey qur'ana addani en foof cheikh wallahi ko si en gollirali qur'ana on si ane si en gollirali qur'ana on en anayna norde en hulay daari ko yimɓe woni hulde nawnare ɓe acca taguɗo jalla waala nulaɗo mouhammad sa sallam teppinani qul huwallahu qul audu bi rabbil falaqi qul audu rabbin nas ndaari jalla waala ko wi ka qul audu bi rabbil falaqi qul audu bi rabbil falaqi min sharri ma khalaqa ha mi molori allah e bone kala ko allah tagi nde nawnare ko allah tagi nde a molori allah e mayre allah ittata la nakhafu lhalqa bal nakhafu llaha cheikh wona yen hulur ko allah tagi kon accen taguɗon ko allah huleten yo yimɓe ɓe hulu allah julɓe ngala hulde allah cheikh ndaari issa fi kulol allah ko nafata kon cheikh issa fi kulol allah ndaare ko nafata kon cheikh ndaare issa amiru bun qays kañum e gayuri ndi subhanallah sahabajo nelaɗo sahabaɓe ɓe fokkiti waɗoygol jihad gayuri ari ka laawol ndi uddi laawol ngol sahaba on tuma sahaba ɓen oɗo amiru bun qays hewti tumin ni e konɗum en heel en ala laawol e gayuri ndin uddi laawol ngol o wi gayu ko kalbun min kilabillah ko bareru e bareji allah ni on faami ko jiya ɗum allah ni si tawi allah lanɗo goto haaji o eltay ɗum e hoore meɗen raɗo en fes so wona ɗum wattay ko allah hani hulde o ari ha o tawi gayuri ndi o nangi nowru gayuri ndi
nowru ngayori ndin o nangi seehe o nangi nowru ngayori ndin o wi isab ila makanika otu ka wonnoɗa toon yaw ka wonnoɗa toon no woniri o yeehi on jarama ngayori ndin huuli ndi yeehi sabaɓe fof wi subhanallah e amrabun gays ko on ɗum waɗɗa ɗum ko on ɗum wonduɗa o wi o jaabi sabaɓe o inni astahi min allahi an yara qalbi hawfan illallah min miɗo helsa Allah nde Allah yi'ata ka ɓernde am miɗo huli ko ana Allah miɗo huli ɗum ɗon ɗon on faami oɗo est ce que on hula nawnare sifa ono hula nawnare hulata enen kadi wona en hulu nawnare nde hulen jon nawnare nde toroɗen Allah ko Allah lanɗogo toon dandata en qissaji bus no woodi e ko noon kañum kadi wano o yamanenjo kañum babba on ɗon kadi babba mbamɓa maayi ɓe wi armen naɓore ka jihad o wi on tomo tori Allah o wi Allah ko waɗugol jihad fi townugol lawol dina mami woni arde Allah walanɗogo to immintin Allah immintini babba mbam o waɗɗi o haɓani on jarama daare kulol Allah maɓɓe no woniri Oustaz hay mi weltanike on min jarni on fota musidɓe ɓen kadi ka lawol kisal ɓe weltanike on fota yo Allah subahanahu wa taala on yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude joddi ɗo joni haray leer men o yoni ka tawata hiɗon wawi newnude jonne musidɓe ɓen anten on ɓe landito darso on ɓe ɓeydamo famude haray hiɗen weltani Allahu subhanahu wa taala hiɗen torimo yo o hattinira en ni oɗo jarrabuye mo kala e men noon kadi yo wakkilo hattinani bakkatuji ɗin haray musidɓe julɓe tedduɓe numéro on ko 622 83 46 46 haray kaka radio city fm on ɗon immorde koloma haray hiɗe weltani ɓeɗo journaliste ɓe meɗen nene men khadija e nene men maymuna haray hiɓe wakkili fota hiɗen tori allahu subhanahu wa taala on en fof yo allah o yoɓu en ko ɓuuri e moƴƴude joddi yoɓa kañum kadi jooma oɗo radio e golloɓe ɓen ka radio ɗo haray ko tooli moɗon min jonniti on antenne o haray hiɗo wawi makode harta karama ko me en makana en kenente haray musidɓe julɗinama woɓɓe ari hiɗe wernude ɓe inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Aleykum salam wa rahmatullah. Naam ko homɓe wonɓe honto naam on jarama fota ko tooli moɗo yo allah waɗu jikku mo on jikkunene Fatima naam on jarama fota me weltanike o yo allah o weltano en nam haray en nani ko ɓeɗo maki kon haray en weltanike ɓe oustaz en haray tigui tigui on woɓɓe kadi noddi hiɗen wernude ɓe inchallah. Nam assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum. ɗannine radio on takko mon ɗannine radio on taw luttiɗon e téléphone on tum nam hiɗon gelade. Assalamu aleykum. haray ɓeɗo kadi ɓe sentike haray oustaz en ko toriɗen allahu subhanahu wa taala haray mi weltorima ko mon on ɗo men en torike jama on yo tuubu rutto yo jama on tuubu rutto bakkatuji ɗin no ɗuuɗi toñeji ɗin no ɗuuɗi si wiyama wata ndaaru goɗɗo guite bonɗe si yeehi noon ha a warimo haray ɗon toñe feƴƴiti bakkatu feƴƴiti lorra feƴƴiti hande fewdo ka hanuɗen tuubude rutto ɗo ko fewdo ɗo kadi wonɗen e ɗuɗɗinde bakkatu ɗum ɗo hino hulɓini musidɓe julɓe tedduɓe ndaare hande jumare nde hewtuɗen tawata hande juma juulatake e nder leydi lagine musidɓe julɓe tedduɓe en hawrodiri e zamanu haray ɗum ɗo hino hulɓini haray woɓɓe seni keyɗe wernude ɓe. Nam assalamu aleykum wa rahmatullah. Nam ko tooli moɗon on ɗannine radio nani inchallah on jarama o weltanama. Nam on jarama o weltanama nani no woodi ko fallo mako de. Nam haray ɓeɗo ɓe senino kono ɓe sentike on no oustaz en hande bakkatuji ɗin no heewi subhanallah ɗum ɗo ino hulɓini hakkudeji men jama on yo tuubu rutto hande se daari ka ɓe guureji e daari ka laawi e daari ka marché ji haray hino hulɓini ha feƴƴiti oustaz en miɗo andi fewdo ɗo ni ka waɗi musidɗo goto himo ñawli jam fi kawtal ngal ɗon boyi musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo hino hulɓini haray ko torodirɗen jeejidirɗen moodi koyen tuubu ruttoɗen ka Allah toroɗen Allah yo allahu on malno en ndaare maku nelaɗo goto oustaz en no yedda ɗum ɗo hino jaali e adna on nde honno ɓe nelaɗo on maaki si tawi nde ɗo ari e nokku wonɓe ton ɓe wata ɓe iw ton ɓe yaha ɓe tawoya woɓɓe goo wonɓe nokku goo kadi wata tawɓe ton si ɗum ɗo waɗano oustaz en haray no hewtano ɗo hewtatano ɗo few haray woɓɓe ari yiɗe wernude ɓe. Nama moɗon Cheikh Mouhammad Billo tokora baɓe ngam nam inchallah
arande yewtere mon ɗon no ittamo inchallah inchallah aray o ko ɓeyde ɓe joɗire en ko e ferme naam aray ɗum min lamiji ɗum ɗon won na on o addata men aray woni awre ko ɓe ferme joɗirlaji naam aray ɗo naɗenaɓade naam naam aray ɗo na solution noon naam joni haray en torki allahu subhanahu wa taala yo allah on ɗaɓɓan en solution ɓurɗo moƴƴude allahuma yo malno en o hissina en o sellina jama on inchallah on jarama on weltanama inchallah naam oustaz en inchallah haray tigui tigui on ɗon ɗo hulɓini kadi oustaz naam yimɓe ɓen naam comme no woɓɓe ari awa inchallah na woɓɓe ariɗe wernude ɓe ko tolimaɓe naam continue ɓe sente oustaz naam yimɓe ɓe yoɓe rutto oustaz e l'islam o pellet yoɓe rutto e laawol l'islam ɓe gollira l'islam o inchallah ko waɗiɗen addude ɗi sifaji fop naam ko fiyo jama on waji to no woniri woɓɓe seni keɗe wernude ɓe assalamu aleykum ɗum ɗon ko fenade ko fenade ko fenade hay so gayntaki hay o andintini men fi ɗum men falno e makude o weltanama on jarnama fota ko fenade ko hay waɗuɗo on tigiri yalti ka facebook o wi ko fenade o wi yo jama on accatmo hakke ko fenade ko fenade ko fenade dina men kam feƴƴino holoragol koyɗi on jarama fota men weltanike on andintiniɗo komin falno andintinde nam oustaz joni yeteɓe joni affaire o koyɗi nam koyɗi nam koyɗi ɗin no serti nam ko façon tati woni koyɗi nam koyɗol gongawol nam annabajo nam mujiza Naam. ko yii koyɗi ko yewti wo ko non woni nam kono an aade moƴƴo on nam koyɗi maɗi nam nde wonde haray ɗum ɗon nam ko hikma dey Inchallah. ɗum ɗon wona mujiza Inchallah. mujiza ko annabaɓe ɓen inchallah ara yimɓe watta yile mum Awa- koyɗol moƴƴol on jar ɗa hoyɗa allah alanɗo goto waɗira noon ko moƴƴi on jarama oustaz woɓɓe Yimɓe seni wotte- keɗe wernude Naam. ɓe nam assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum assalam wa rahmatullah cheikhu ɓe madina ko toli moɗon meɗe weltani o nam nam i alhamdulillah haray nam hajja en ko toli moɗon ala on calmini on gami technicien ɓe ɓe no weltaniki on allah yoɓon ko ɓuɗɗe e jeddi awa inchallah ay allah reeni e nanare ɓe hisinayi ana en amin 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 ko hoye hakkude konde lorno fajirɗe e zéro amin 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 kono ko ustage mali bamto ko allah hulete o nanaw nam 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 hawlu nawnare hulu taw allah subhanahu wa taala ɓan kanko taggi nawnade Naam. kanko taggi kadi nayi nam nam ko non woniri weltani o moƴƴa hande kadi Naam. laɗɗine ko babal juma juuletake lagine ɗo kadi wallahi ɓeydo e wallude moƴƴiri amin amin no yormi no yormi no yormi jarama aw inchallah haray on weltanama on jarama fota yo allah subhanahu wa taala yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude e joddi cheikh on jarama nam oustaz joni tigui tigui koye nette yimɓe ɓen ƴettugol affaire cellal nam ella wo ala on faami kono l'islam arino nam nulaɗo mamadou sa sallam ɓe holli en fi muɗum fes télé macce ka yarugol e ka ɗanagol e ka ñamugol Inchallah. kon ɗum wolata l'islam fi cellal fes inchallah oustaz woɓɓe jokko seni ɗum ke ɗo woore jettere gasi nam nam assalamu aleykum waaleykum salam aleykum mamadou bille woni bahar nam ko toli moɗon cheikh mahamad ha yara ko tawtina permi juulede yo allah on fewnuɓe ɓeydanaɓe awa inchallah inchallah nani haare kon duwanoɓe inchallah duwanoɗon julɓe ɓen fof nam oustaz cheikh ɗo ko leer o aɓe nabar kam lande ɗon kadi awa yawne yawne leero yoni yawne nam hande ko leer julgol juma ara woni janni to kañum ɗum juula juma on ka ara ko ɗi juule fanka on aramo koɓen maaki ko fana on tigui juulata awa jarama haaray nam inchallah Naam, ɗo Oustaz. ko wiɗen julɓe nam koɓe rutta e ko nulaɗo yamiri kon jarama ɓe jokka ɗum ɗon inchallah ka yarugol e ka ɗanagol Naam. e ka ñamugol needi l'islam ko holli kon Naam. fof si oti jokki nam haray lanni jarama wona yo o tigi e ne'u on jarama e ko hefre ɓe ne'ata ko inchallah o kose Naam. masana ɗum bare si ndu Naam, kotama ittudu ka galle Inchallah. on faami Inchallah. bare moƴƴa nulaɗo maki ida walakal kalbu fi ina yahadikum Naam, falyasilu sabu Naam. si tawi woni bare e metti e mirangu ɗum noon fof l'islam on Naam. no defandi téléma nawnaje ɗen fop Inchallah. si oti jokkiɗon o anata ay ko woɗon fenade. tigui ɗum no hulɓini hay kanko tigui o wi ko o fenade heeɓi bakkat molanaɗo puisque molanaɗo yimɓe ƴetti ɗum waɗi e qouran waɗi e ɗum hewti ndiya ha ka arabuɓe yo aray ɗum no hulɓini jarama aray ko ɗum yeytiɗen ɓe on jarama Leer fota on albarka haray haray leer men o yoni haray min innenen ko mouhammad julde diallo jibinande bañal laabe hiɗo wawi noddude ɗiɗo numéro ji 628 08 87 07 et 664
33 06 56 ko tolimoɗon ka bañan technologie service e wallidiray no jangguiren duuɗe ɗen fewdo ɗo hino fawta kono noon minen duɗal ngal ka bañan technologie service no udditi haray mo kala e mo jibinaɗo kaytunte ba ko biya laɓe yalɓe kulleda usuluddin haray numéro ko 622 23 622 622 23 98 haray ko ɗum ɗon woni numéro on inchallah haray wonɓe wonnoɗomi ɗo ɓen ko kajjatu kañum e maymuna en tori Allah yo Allah walanɗo goto yoɓen ko ɓuure moƴƴude amin nde nawnar yo Allah yo Allah dandu e nde arde ka leydi men yo Allah walanɗo goto ittu ɗum yo Allah laɓɓe julɓe ɓen amin yo Allah walanɗo goto jokki julɓe gongal hokkorayno waɗen aduna e lahara yo Allah walanɗo goto waɗa barke e meɗen en torki Allah yo Allah walanɗo goto ɓuddutuɗe juulirɗe juma juule e muɗum Allah tore jaɓa en torki Allah yo Allah walanɗo goto on e wallu en tawa ara ko Qur'an o yamiri ko wonna kay leydi ndi en torki Allah yo Allah walanɗo goto fewnu en juulirɗe ɗen uddita juma juule ɗum ko gonga ɗum ko yamirore Allah noon suratul jumat no jippi ara yo Allah wallu julɓe ɓen ɓe jokka gonga on ɓe jokka dina maɓɓe kam torki Allah moƴƴina hajuji meɗen yeɗen jannatul firdaus yo Allah walanɗo goto waɗa barke e jor radio on kañum e golloɓe ga ɓen fof e julɓe Allah ɓen fof e leydi men ndi yo Allah hisingen nden awnare ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله شكرا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal